পহিলা এপ্রিল 5 তারিখ এপ্রিলৰ 2024 আমি কেৰাপ হৈ কাৰ্বি ৰিভলিউচনাৰী ইউনাইটেড ফৰাম হৈ সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰিণ্ট মিডিয়া আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া বন্ধুসকল বা বান্ধৱীসকল আৰু আমাৰ কেৰাপ কমিটিৰ বা ৱেবফাৰৰ ফৰামৰ সদস্য বৃন্দসকল মই দুই পক্ষ আমি গোট খোৱা যিমানখিনি আছে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ কাৰ্ডাম জনাইছোঁ আমি সদ্যহাতে 2021 4 এপ্ৰিল স্বাক্ষৰ হৈছিল 2 বছৰ পাৰ হ'ল 2.5 বছৰ হৈছে 3 বছৰ হ'ব ছেপ্টেম্বৰ 3 বছৰ হ'ব গতিকে সদ্যহাতে সেইটো হ'ল বিশেষ দিন থাকিব সেইটো দিন লৈ আৰু বিশেষ আমি প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্ট বা প্ৰেছ মিট আমি থকাৰ কাৰণ বা থকাৰ বিশেষ কাৰণ এইটো আছিল যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন আহিব সেই লোকসভা নিৰ্বাচন সময়ত কেণ্ডিডেটসকলক আমি বিশেষ অনুৰোধ বা বিশেষ এপিল থাকিব সেই এপিলৰ 2-4টা পইণ্ট আছে সেই পইণ্ট ৱাইজ আমাৰ বক্তাসকলে থাকিব স্পক পাৰ্চনসকলে তেওঁলোকে আপোনাৰ আগত দাঙি ধৰিব মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এইবোৰ পইণ্ট যিকেইটা আছে তেওঁলোকে বহলাই ক'ব মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰি তেওঁলোক যিমানখিনি পইণ্ট আছে তেওঁলোকক বহলাই ক'ব তেওঁলোকক ধন্যবাদ থাকে পোনপ্ৰথমে মই দাবী কথাৰে কওঁ তাৰমানে লাকুল তিনি লাখ জানিকো isi di suri ini naik ke rapi bangsa ni itu Karbi X Revolutionary United Forum in short kerap basong kan nang tumhan kado ko press media ko te dapat media tumhan nange khap nan to according to the dharma to control tak ini district press ba holo hetum ini labangso press meet ikhana ko alam thike non hajau kera khamen disame non tumhan khana tapi kota ni disame alam thela son thasi aku kili masih nunghang lape disibangke non itu labangso press statement kiti akang ni kategori nang media ko ki su ni kategori kapenglang sulandora atau pacini kantu magelalo ni lindong pa ni itu song pe non labangso press meet bangke lage komane isiweta political song akan favor putakali support putakali ba against putakali dakini itu kera ko song jotu nan tu chini lo song trouble dake kelengere IPL PDC ke katong KPL ki faction git hobe sin chingro si chudamta suri ni rai ko rai si 4 April netum Government of India, Government of Assam, napenda Government of Mass Council, atau beberapa cingrup penil tu MOS tu. Nasi nasolong ni tu mana charter tengke, ni tu kimang bang kelalo. Cetak pipi mana tu implementation nangi, pipi mana data dia, anglau kan, ni tu cacing kitang pen, mana? Close wise, kopi mahdak kita hijau dak so tengken ang don si close kami pacunang pu kula bangsa di mana kan sila bang ini kota dui itu kok nili lagu nili ke nili tu laso kerap songken bangke lake not only non kita bomba ruling government la tuhan kali non kiranji atau Lok Sabha election tu bangke kumat abang ku tong aku pai kimi pune lake ni tu tak ke chini ne setami non ini tum chini lang daga bangke kasi parti bangke non dak political party before itu dak BJP Congress APSLC ASCC dasar sanksi mana independent kami itu dah nasi kemana bangku mah dihai abangku apa sistemnya alang ke dak kali si alang ke Delhi lang parliament lang alang tangi junji lasi
Kumadabang po makihay, wala kasi nito bangke isi nito appeal lang, jen nito demand nito la MOS lang, di makasito. Makaya po chance na may alam itong kodak, question raise po, kodak nito malam hibang arju po, ba ipatuni panalang, kample po kasi nito ning hipono. Lasi putot, ako na itong kapachinikan itong ilalo, jen lasuang po, kitamtang achiklu, tarik ingkoira sirke, ani, nilitong song tropen akaders atung. Kalang alam itong sami, ningkan hira, ibeng ano, alam itong sami. Emos citok deadpen. Lasi lahay, citok deadpen, isumat kang kalalo, akang len bang ito implementation ang habang. Lasi alam itong sami, aning ipong, aning hirasong ito, no? Setame, si ako, ini yang katakan media through nili pacinikan tung magkailangan. Je, kalau ning tining pun gedoro, buat itu kita ini tu misi alam ini tu cini ni bangke. Rome was not built in a day. Rome was that day. Ani siapa lagi kikim that lagi PUC clear. Kikim kira. Lasi lasong thosi kini nili tu katakan kalau seorang press release kipi abangku. Pada korte itu stamina non puneli itu long sidolo. Alang itu stamina ini putot kira apa itu klembang pane itu tiga leaders itu pen alang itu jingwai jingsai lo. Jaga bangnya asap communication gap ini itu makong kan jingungnya kusi mau peneli itu alang itu aning kipung aning jangkit dolo. Tapi langsung katut kali alam bangke nili itu cepaking kono. Lapen putot kiwangi ini stamina nili itu katut kali Osmar tuh kan pakai leaders tuh hanya tuh cetal, panel tuh leaders pun kami cetal lo. Je, kira asompen, juntu la common platform, la song trope juntu la common platform, la dak cingwai bitik, cetal titik bangke, batu abang tu istame, jongjung kimat hapen, la song press release kitab tadi masih itu bang dak cinggi tanpa lo. La sila song ko, nini kipakeng, kita kalang lo. Lapan alam tu kaning je chok cik putar pupe, baca ko putar pupe. Lasin ini tu isi bangke laso a press release penang tu pan isi. Ni tu point dak, ni tu sampai point sonsani ni tu dak kijong pondolo. Lasin laso teng pensi ni tu bangke non kirangki. Upia government mak. Laso government tu patu mapan, patu sarkar tu patu mapan. Ni tu kacuning list panding hang tu. Lasin dak isi bangke mana point clean tu. That isi bangke dalam clear stand on autonomous state issue. Second bangke immediate implementation of the MOS 2021. Lapen third bangke clear stand on MOS 2021 clause 4. Lake Somar Tumhan, mat cadres Tumhan rehabilitation alama uthakla. Lapen point 4 lake need to clear stand on special recruitment to local youth and ex-cadres. That point wise on sini, nang tu kalau si clear, mate pakla dak ni kulo telalo. Point isi bangke autonomous state aputha, autonomous state issue aputha. La bangke ni tu MOS ke citok aputha, ni tu bare central sarkar pen, state sarkar pen, dak ka biang autonomous council pen pen tu cingwai lo. Jadi tu biniani, ka biang long arat muka ite autonomous state aputha. So jadi pensi ni tu resim, setame resim tentang setame problem. Setame, nang itu laso putak, dipacun di panel tu, mengihak ko pakai nang tu sipak lang ni. Ko jadi pensi alam tu setame, hola demand charter lo, lapen hola kacitok aju tu agreement lo setame, alam tu setame preamble lo setame dah autonomous state putak ke, top delo, jong delo. Lapen ni tu setame kulo jadi itu non, nang tu pen kado kami citok era sistem ni tu bangke democratic way pen bangke ni tu kela autonomous state aputha ke la kene tu cisong bombi la na tu pe citok dia tu masih ni tu misabi la ko bari la so aputha ni tu democratic way pen kunane mentune thanda mentune memorandum ki submit tu pen sengo perfect pa political asong lo kami cara pen ni tu la so di mana aputha ni tu claim bombi tu sengo tu kala so sarami jongkol la la pen second bangke implementation of the MOS 2021.
daga bangke ni tum ke lang kera kwa song trop pen simeta platform juntu la so kiseng nang pakuta kapre kali tamu dak song trop abang ku tumsi a leaders tumsi dongsi anutin asitin a song tome dongsi lem jam dam jam lo te dake idea vedat ku ni tum chini amasi nele tum kato ga vela song trop tum ni tum chingrum si sia common platform seng lo lake akrang ni tum press release kiseng tame ni tum kato ga vela tum media party tuman khasi kola sul same la so lama puthak ni tum clarification pilo lasi daga bange ni tum demand ke lado MOS lo kupima up to for example clause first pe cheng lo dak pinana clause do 30 34 ne clause do kato ka via clause ta step by step ni tum han pachun ki nahi lapen ki pachun chi putakali ki pachun ta theglong lo lasi pijo pensi ala tum same ma thapon bom lo lapen every quarterly ne tum han la MOS ki pachun ye phan tini dak ka belo mas council pe same ne tum han khapon ala tum tame dak ka appointment do lo secretary principal secretary pencheng lo dak ki ting tum do lo ala tum pe same tum chingwai ko je clause wise kolo ko ipia clause bang sinon chun bo ba on process kolo bang sinon tam bo bala ma kutha bangke ne tum dak chingwai ko lalu lasi kisuman juntu ki mane rata tum han ki pachini nei alam ki jong si do kote ka ke nei tum dang tum akan khape si potho ga heta pachini pon la le si ba ke nei tum la clause wise MOS ki pachun ki implementation lo an ba ke nei tum step deng bom lo claim bom la tapen third point bang ke clear stand on MOS 2021 la ke clause 4 rehab akutha bang ke na tum ta me chini ko government pe nei tum juntu every cadre sa tum aphan 4 lakhs kini ko tangka same long lak ateng lo ta ini thani dola so puthak same ne tum bhati helak tom SD branch pe ne tum contact bom lo non ki long ne tum phan same ki ong tung ki ong ta kali lo bakre policy do ala tum phan same ne non ne tum temom try akades tum bakre ki long taxi ong lo lason taxi council pen same na tum chini ta hapo lake eli tum akai CM saro Dr. Tuliram Roha alang cak nang cipilo cipitang je suri poket ke bangke council pen stami je pukulo la sitame ne tum face ni buat ki stame suri poket patang ta bangke kilong tang lasi lason taksi dola lasi pijo mane men ke tune derlo pijo ke ne tum same claim bom lo pen alang tum ne pachun ki phan ke ne tum pen chingwai bom lo la pen ning khelo nang kirangi aku aporani bangke kato kali la rehab aku thak stame chun pun pusi itu ni tolo lason taksi special recruitment to the local unemployment youth and ex cadres laso aku thak stame netum lakya ha netum demand charter lo mata tolo pen laso lam chak bangke central government stame pilo state tum stame pilo lapen initiative te dak council pen stame enlo laso kian kena jani kan si damtang ani bagian ini kita dalam setengah dalam kami dah mungkin itu CM sar kami alam paklang je kami yang lo polis kami sengko dan jaga bangke try ex cadres atau makan awal saya bangke orang saya bangke pun bisa alam lampu paklang kalau itu ningke tu las kami dapatin pensiun aku dak isi tum itu cini ni bangke lasu special recruitment ku bangke dak ini tum not only for ex cadres songonong iklan mabang ku bangki tum handek kali lake dak local unemployment youth mane jong se fitness ni tum cadres ang bong tami mane criteria tengpen kumane qualification abitat tahay kumane ke physical tini heri bang abitat tahay lasi asolong bangke ni tum katuk kali dak local youth atau makan sami ala sumdong si criteria ting dong si okay fitness okay qualification su dong si tu kita kola sutame itu kato kali dak local ajut atau makan same kola suke orang awal saya mati la bangso polis punon ba military punon ba uktima dak defense line ten uktima dak nang kili along an bangke alang tu kan same lage tijok dunia kan ke lu kacajok ni kan ke lage open la sini tu mahin ben bangke nang pacini pon lalu lasi betul nanti kan macam itu lah je ini kata kalau nanti kan kita bangke
Jadi datang tarik kau setiap aku ini ison misunderstanding mana miscommunication ke doktor kat ni pensi media tingnu lam abang ke paklang delo ko website sita ni tu mangkong kat tu kami ahai bang ke non misunderstanding atau miscommunication kan ni tu mangkong nan paking elo dan alam tu stame non that press mitolong stame alam tu ni tu long masih dola nasi kategori nanti bukan pucuk lahai kipacini pen tapi nanti apa nanti pen dak kategori nanti tam dulu nanti mana biru versi ini dalam tidak pada अच्छा मौके ना नहीं इसी की मैं सुन दो आधार अप्रोच के चुंबों लोग पीपी अप्रोच में चुनता है Plus mukha ke for example ini kita apa ke MLA sih tu bagai guna itu delimitation tu lah kita me ekta dulu. Langsung tu taksi ni tu army sainik school dah ho, bapine veterinary school dah ho, college dah ho lah hai solar project dah ho. Tapi na asam mala project kami la 4-way ipon nangi airport kami lah hai ketu kami kami lah ke ni tu mati macam cara long ijong konak tengsi cara bangke icun ini tu angke long cikik kolong